Siri-sitini simi laiboma rukjak tiring bisi ketal palinani bagui Tripura hasini Tripurasa lukurok bisi burum-burum no nasinglai tonglayo. Bisi burum-burum palaijakma haikino taklai bisiobo tiring bisi ketal no haham dodobni bisingti khatung khaja khalayui palinani bagui tiarungjak Tripura hasini Tripurasa lukurok taklayobo Tripurani juda-juda thayo no palaijaknai tiring bisi ketal aboni bagui Tripurani lukurok tabuk tiarungjak tiring bisi ketal no lamsuknani bagui phiaba tiring bisi ketal no palaina thangtani tabuk kebeng mung kotor ongui basakha rungsrungnai rokni tiring bisi ketal bisi burum-burum palaijakma haikino taklai bisiobo palaijaknani thangui tongo hohom dodomni bisingti 21 December ni simi chengnai tiring bisi ketal 22 December bo haino tiring bisi ketal palaijaknai phiaba nukjakha tabuk kebeng mung kotor TPSC ni bwkhaktui amjokmung naharjagui tongkha 22 December sebok nahanani bagui phiaba Tripura hasini Tripurasa lukurokni o tiring bisi ketal no lamsuknani bagui khatung khajake nasinglai tonglaimani jorao amjokmung date ongui rwmabai tabuk borokni kebeng mung kotor ongui basakha tiring bisi ketal no palaina thangtani aboni bagui no o date no ul khlainani eba date no swlainani bagui sanmung tisaui TSF ni bwkhakti krak salo deputation yapharlaikha TPSC ni habanogo আজকে আমি TPSC সেক্রেটারির সঙ্গে কথা কমু এই লাগে 22 तारीख একটা मिसलिनियस पोस्टर एग्जाम আছে तो 22 तारीख तो ट्रिंग फेस्टिवल है 22 तारीख तो ट्रिंग फेस्टिवल है तो उसके लिए रिशेड्यूल करने के लिए हम अभी मेमोरेंडम दे देगा सेक्रेटरी को क्योंकि आप लोग जानते हैं सब इट्स अ मैटर ऑफ सेंटिमेंट ईद में एग्जाम करने से क्या होगा दुर्गा पूजा में एग्जाम करने से क्या होगा लक्ष्मी पूजा में एग्जाम कार्ड देने से क्या होगा ये तो एक सेंटिमेंट हार्ट करेगा ना तो ये तो ट्रिंग एक त्रिपुरा इरा है BC and it's across the state it is widely observed it is celebrated तो एक on the day Tring festival ऐसे एग्जाम करने से तो it's a matter of disrespect so TPSC should know understand that so we want to talk to the secretary of TPSC and we'll submit him the memorandum we'll see after that. Your good name? I'm John Deverma, the Vice President of TSF. Bureau Report Khumpui.